Arab, bos Arab. Asik kanggo bos muda AAID wong Cirebon sing paling eman. buyut sur Kang anak Hermanto, AA Kamal. kula anak lanang status sedemenan najan anak sing duwe durung resmi kawin Kanggo Mimi Ais Nok Silvi sing paling sayang paling eman. kanggo Ayah pemuda Ulfi. kaya motor sebelah langkah surat-surat mung ada STINA angka BP kambing Bos Arab, Mimi Ana ditunggu Bos Arab. Ibu Erta Kastina, Ibu Maena, Mimi Warem, Bos Rias. Orang ketinggalan kanggo Mamaku udah muri. Ayah Ulfi ditunggu Aan nok Aan. Harus menilok Aan. demi hubungan jaga di kesetiaan anak sing nolak cuma mung tekan lawan karena kula mung ngenteni sampeyan Ibu RT ditunggu, Ibu RT Kastina. Ayah Ulfi, Bos Arab, Bos Arab. bos arep semacam mareh kula wis duwe mereh dicap padane kula anak sing duwe sing bisa ngawini pengen lengkap surati anak buku nikmati Kayak motor sebelah ora lengkap surate mung anak STNK langka BPKB Bos Arab aja ngangguran Bos Arab gagian menia mamai anak di paidalan Bos Arab sing paling goral paling sayang Bos Arab anggo Mimi anak Ayah Ulfi kanggo bapak kunci Kang Idik Minaka sing Cirebon. Bos Arab Pondok di Paidalan, Bos Arab. Demi hubungan jaga kesetiaan anak sing dolan cuma mung tegang lawang karena kula mung enteni sampean Bos Arab nok bos mamai anak Bos Arab di pencegahan Bos Arab senajan mareng kula wis duwe mereng dicap padane ora lengkap surat Bos Bos Arab aduh Bos Arab Bos Arab balik Bos Arab bos Arab lengkap Bos surat Arab, Bos Arab mana tarik kayak motor sebelah langkah surat-surat mung anak STNK langkah BP kambing Mamai Bos anak Minang sedulur sing paling sayang Mamai anak Bos Arab bos Arab panik Bos Arab Mamai anak Bos Arab bos Arab lagi dikoyak lagi bos Arab Bos Arab Mamai anak duwe hubungan jaga kesetiaan Obai Production anak sing dolan bos Arab
surate